na Super Sato nonto bwa mururumo jwagi siasa muna siasa enya sia upinzani cia kithirikari ni mirengo ile one term na two term ni kwa Januari kwa ichungwa bamwe bari Amalemba Grounds Kakamega gikundi gitongere ni Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo na gikundi kingi kia ODM bakianda kambi Nteresha Siaya Areo Oburu Odinga, Gladys Waga, Junet Mohamed na Hassan Joho. Naro Oburu Odinga itite na mbere kuthetera mutaratara na igeria ria gukundira kaune kamwe na Rais William Samoei Ruto akiga ni kinyete igita ODM kwithira iri methene ya utongeria kana itine utongeria ati kwithira kira kuga ni ntuku cionthe maandamano indi ratera rongi Edwin Sifuna agitana mbere kumeneria gukuthuranga ikutho na kuminjira manyeri utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza runguro Rais William Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki indi bitikiria twambiririe kumureka siasa cia county ya Meru ngurubania giti kia ungavana igitana mbere kumata baba ingi bagitonya kurira gitiki areo Kinoti Marete JR kuma Nteresha South Menti ura ushumiretie kugawe na kumeria gitiki kia ungavana ba county ya Meru ngurugia gitana mbere kuria akari kuma county ya Meru gwitana mbere kuvura tongeria baraba kareta witina mbere maturene gundu ogonto akionania kurega kunganirwo kwawe ni kira kuga ni wagibo maendeleo maturene mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma na ripotie nawe Kinoti Marete wijikene muno jamukuru wa kiama na ukuromba giti gia gavana kaunti iji uni ndi Kinoti Marete mwakene jwa 2027 inkwenda giti kia governor muthenya jwa narua na umirite na kuria Meru ni bethere bagichinchi otongeria na kuringira atongeria bangi baberu kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 na unikiri mathogani jakwa uria nkoromba Meru na aria kunthe bari itwithirite twina atongeria baba ingi muno kuma 2013 ndira kwagira na devolution na kwina nyabo bari itene kinya mbere ya 2013 bara bari batari be members of parliament andi romba yakwa iriri batu tuchumie tutare antu baberu ututumba kwitha tukithugana ya guchenjia kana mantu jagaruka ende twina antu baria omba uchurie kinya ugo ngwa giuria kitirei wa juria athiri ni ate muntu atithithitie miaka 15 eu akwenda gwita kuthithia kairi nkuruki mutongeria ujo no ritia Meru bakethera bagichokia atongeria banathurwa itene kairi ukeja kwithira riria bari utongerie ne gutikyo bethere bakireta kinya nandi bakethera bakithurwa gutibia bata bakethera bakireta boja iri kinya baria bakarite mbuga miaka 5 mbuga muntu ejite tamu imwe akimbuga ye governor mbuga ongethero nya inusu tamu kana tamu ire thiritwari niyo mibango emuntu jora tugaga ntuku enjaga kana muthiri uga siku njema ujulikana asubuhi ntuku enjaga ya bwiri kumenyekana rukiriri ni ate ungwa bathithirie kana mibango ikubekire nikenda twithwa tukimenyaga uria ruju rwetu rugitite atia rukethero rukari ni aria kirikiria eje ne itumi bya gwita migambo eu na kugo keja kwithira atongeria barabari kubate chenchwa guti maugaruruku ja kethira ja kija utongerie ne bo county iji so gikuria giakwa ngachuria atiri nuntu a Meru betite na mbere baikuja ikansa ni wiku kuma 2013 kana nya before 2013 okarande gurwa achuria kana nya thithia research atwira atiri kina ikyo gituma Meru bakua kana ni antu bakare baithugani ya tukaka cibitari uria tukongera anga daktari anga twina oncologist antu atu amba guchwa mbere ma imbio yongwe kuria mu Meru nikenda tumba ku avoid bu kintu kira kitubwiri kuthithia riri antu betu nkiboerencha kabisa ni atiri tutare ni antu baria baiba beru nikenda mantu jomba kugaruka tujomba kuthithia mantu na njiro iria ende twirigirite ugaruruku yani in short you cannot do the same things and hope for different results kwera wa union ita the greatest kana the highest degree of madness nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma
Nawe MCA wa Rwirwa Rera Felix Kithinji Ntuo natariretie kirakuga ni mirandi ya witi na mbere ira igwita na mbere kuguna akari kuma ntere isha bore akiuga waki bwa industrial park na kujurwa kwa wakibo kukaithira kuringa njekigo nene kwa biashara kuma bore na Meru nkirugia gitariria na kweana mawira ne Kathomba ya kwagirithwa kwa ogendi na njira ya uthondeki bwa barabara. Ripoti ya Mwende Olaiboni. Akiaria MCA wa Rwirwa Rera Felix Kithinji Ntuo wa murandi yo industrial park ni yuthiri tayari akiwa kiraketiele ni kururona ni kenda mbeu mbithi Kathomba bakandikwa kurita ngui kuo. Industrial park ni ujuri kambuge ni ujuri no tuthaiji iri 98% itigeri yake kurugurwa na investors iba kuriunga nao kumbire ndaka chetu na ribetu baibange ndaika yonde tukandivatize tonya tonguge ni kenda bomba guta kuandikwa no ntukintukira owning kwa investors ndebera industrial park Meru county na Rwirwa Rera ni kenda yumba gukiria ana betu na ikugurugwa kwa sana no ntu Meru ni oyonka ake yumbete kujuria industrial park dene ya Kenya ito number 1, so I'm very happy na owning karija MC Rwirwa Rera inkoguru mono nonto gintu kiu ndombere ku tharanarea kiomba kuja gwakwa ikenda kiomba gukiria antu bako barwirwa Rera Kolokina akathete thirikari nene mona thirikari ya kaunti ya Meru nonto bokuwatanira na kuyuria murandi yo na mpoi. Nashukuru thirikari ya Meru county nonto bwa takari riu da kugia ya industrial park itongeretwe ni governor wetu Mutuma na kuibwaga kinyano ntupa president nonto kinya national government ni tetembecha agitariria maendeleo ya ngero Rwirwa Rera ariwa tayari na bwithitie barabara Kathomba na ingeire mubangone akiwa kioneki kirari na kyo kundia kariba Rwirwa Rera rwiro kwana no kakikuyura ntuko nyuma ya ntuko gitumia kwa kariba bakanywa roe na rutiale oka jotegera kwa Rwirwa Rera thaici ibarabara ankurima ngikaira moram na still matrakta jari onao no tenture nya mwente kinya kauntu Rera nta kinyi bambetere still mbijite no ndenda gutigira ntu bako bagita ira guntu gukwega ukajoteka thaici imoram barabara gai kurimwa na ndaracha kambuge ndaracha twakite ndaracha almost 6 million ndaracha ndongi sana irete akwa kairi ndene Rwirwa Rera kuma nthiguru irombwa Rwirwa Rera rutomba kuona ndaracha ingi ndongi jeu rira ndaromba kugira indera ntu betu mantu aruji na ndabera ruji number 1 ruji number 2 ruji number 3 right now echo indira receive pipe cha more than 3 million cha gwikira mwito ne nare nikenda tumba kongera ruji rura rwa kathita rumba kuingia ko ukejotegera ura ndaberete ruji no yo akirie kwa erujene so inkuibwaga still no tubadhirikare county no to onika kutanka thara into kareta naja na ntuba kombure bukanyo roje namba 2 kuna kithima kira turenjere tutuara kithima kira bando ntuba kure na te rori retira kankwenda kubera rori tekereta kira tugushwa I kissing cha plastic no ntu kissing cha plastic ni retete thina ite kuona kana mpui na tutekwenda wikira kissing cha chuma kaire kana cha meto kankwenda kwashwira antuba tutojo na bandikire muno roje ru rukanyua inja nkurukia nja magana jaire baraba karugurira pipe no ntu roje ru ruinke sana I'm very sure roje ru wona twekira kissing iroje rukamberia kuma bwaga ru ruinge antu banywe twekira piping no ntu matangi jare already tuchoke tubachwere pipe na kinyaru ru atigara rukena maga ruteri kinya toribe tubatigania kiripotera Meru TV kuma Rwirwa Rera bore mbita wa Mwende Olaiboni. Tutegere yegie kithomo na ria obisi ya mubunge wa Mwekoro kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kaile kunjirote woko gutetheria kithomo na ria ana Kathomba akumanteresha maua batethekete na uniform irinjira imwe ya gukiria kithomo mwirio jwa igembe ni riboti gutarirwa ni Kome Omutia Tuyarware no ntubotethio no ntubotethio utethia asore beto asilamu itenere o
baingite Ramadhani. Imurungamiri obizie mubunge ongekuru Elizabeth Karambuka ile mimwiri oyo embe noekire mimunyapo baikinyiti enterezie maua uite kanka yoziana ngulia ina boba mwiri okisomalia bara batirimiri thomo bio nontubo wazie uniform tamwe Karambuka ile mie uite ibasoke bathome bono neru ya kathurumu thine nwereti ni kunyamara banyamarite nontubo kuonja kwa thoko cia ibarombete ana bobo mbotethu na uniform na Mheshimiwa Karambuka ile mia na ibirwe kiriro kia Somali ba nonto thoko isi athukire semira na mapato yo ye na manthi ana baiba atwere mucie itarira ya na Mheshimiwa Karambuka ile mia auwa okumbe kana haraka iweseka nabyo baretora uniform ibonto toyaru are kenda na baba otaskuru na Karambuka ile mia endete kithomo nonto kithomo ikyo kuria jamii ikyo kuria muongo na Mheshimiwa Karambuka ile mia atemo no keu no muongo ibonto eke ya Kristo eke ya Somali eke bonde kabila sionde siende ne Meru County nonto imwekoro endete maendeleo na imwekoro otisie mpatho mtoto wa John Misugu kuma ofisini Karambuka ile mia kambuwe terero rwa Islam kana religion ya Islamic bombi tekwithira bakiromba eromba rotethero na school uniform na mama na ibitu romba riu na mufano akeyo kuumba kwithira akeana nguo but also kumburika we mbari akenda mwana omba kwithira kibaso na bati kwithira akiona kithomo na omba kwithira aitethia ndene maisha yawe. That shows kana bibi kuona ile kwina value na dignity ndene Karambuka ile mia na community ya Muslims. Imwitiko yotio yina uthu ni mukaririte wa Islamu tauni mawano Mohamed Kuresh yoro kuwa na baba ingi baidhine na ibabu wete kwentongeria. Mheshimiwa Kailemia tunashukuru kwake vile alitutuma na alitukumbuka na tunashukuru kwamba vile alitukumbuka. Ya pili kwamba wakati wa Ramadhani huwa vile umetukumbuka na uniform ya watoto napenda kukuambia kwamba unapotanguliza kusema kuleta uniform ya watoto bado tunakuomba kwamba ule walimletea uniform na yule wale ambaye utamletea baadaye tena bado mshikilie na msiachilie. Tunakuomba msiachilie mpaka masomo yao. Kuna wengine bangine hata wakitoka nyumbani asubuhi saa zingine hawajapikia chai au pengine wako na hali sio mzuri. Ni tumiki munyapo automantomo akire atongeri na ntoba wendiwe abetike nkayo na mesoi ya nto yaba nara mubunge Okailemia tekombo kinya nonto kese siyi si aritwa batena uniform aritwa bate skuru aritwa batena mbia siota skuru ndaromba atongorie babange bonde kuma MCA weta MP governor bayukie mfano ya Mheshimiwa Karambuka ile mia yotethia Mheshimiwa Karambuka ile mia ayetethia daio isehemu fulani isehemu kidogo na Meru County ni nene so ndenda atongori babange baige mfano ya Mheshimiwa Karambuka ile mia kenda tomba okeri mongo yetu ya Meru na Meru umba kwa great nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Oriria muthutira jwa gisiasa jwitite na mbere kuongeleka siasa bagita na mbere kuruta cheche cia gisiasa ilingone bia gisiasa. Askofu Daniel Kithia nashibiritie kuria akristo korombera mugongo kwithira kuri na thiri ninge akioria siasa kunia muthutira jwa gisiasa. Riboti ya Mukiri Nkunja. Ni Akristo bantima Jerusalem Church Christ of Kenya iretongoretwe ni Bishop Daniel Kithia bakiwatoweni Akristo bonde atumiria hamwe na atongoria bakisiasa kwiyamwe kenda bomba kwithani bakurombaniria iru ya siasa sionekete kuwata monki anthigurune ya Kenya. Kuromba tubonde Akristo marombe ne yeto auke ntuko ekiomia kanisene ya Jerusalem ntimi nonto bwa kurombera atongoria beto ngwatanio na atongoria ba kanisa na bathirikari kuwatanira nikenda gutekarie kwina mpatho atatekathiri atongoria ba kanisa na bathirikari
kena tumba kwa watanithia mungu wetu itaretu kurene cia 2027 kana rathi guru kuciandanda kubwithia kura yu nikenda micemanio ibaketha baini yo ithe micemanio ina heshima ya wanasiasa kinya beta kanisa ne kwithwa kwina heshima beta kuntu kwithwa kwina heshima kiri thirikari na kanisa na unya wanasiasa ubangi rungu bawatanire kabisa na bendane nontu manto yonthe kwendana na bila baendana twababia bakwenda bionthe maromba indene batwi batwi barombaira na tukarombera kinya aswa Meru county to bawatanire mbera na tubeke kinya njarene cia Murungu tuwe Murungu abongele kinya bendelene tekeu kinya miake ingi kinya bacoke ku ringi na ringi kaitene kau bakiari ni batarite atongoria bareke kurita miambo ya kwathurana ntu kana ya kureta mpathu ngoria bakathurana bangi na bakathura ibangi na woni ngetagwa nabii nkabarombera kabisa bendana na bakathurana ungi na bila bakwenda bionthe bendane mwathani babu bura atongoria bare nthe yonthe ndabura buruka endaneni na bila bukenda bwabiwata na mutongoria au meuruke Murungu atharimi ethake wakayukia ende bukarwa burana ntu twethira twi kintu kimwe no ntu batwi ni tina kimwe na twiba no mwe ne the omwe turie tukiwatanaira ni kenda utongoria bu mutongoria ethara Murungu athuri kuma kiri uru kiri ngai nibwo tu abatu turi antu ba Murungu na Murungu no amutharima ni kenda ke utongoria nthiguru iye yetu ni kenda no aetana njira yagirite atongoria ni nye mwathani na siasa tuthu kwa eta muntu etaisamba cionongi na muthia bakiwatoeni ya Kristo bonthe kiri kanisa iyo ntuko ya kiumia tukaribisanga bana wetu wa Meru county mutuma twethingia no ntubwa turobe turi amwe na pia MP wetu ya bari nture na MP yonthe ya Embe kana ya Meru batongo yetu ni ndani turombera itukaribisa kinya na MCA yetu Morris na sore beto bangi batusurroundite turombera mbaru turi gintu kimwe na nyakristo bangi bakanisa na marebere na mapasa na manavi bonde tusemania muturombe tukubona kwa munyanga banetu atwati kwimba na toimba na twakumia Murungu wetu ndatona atwamukumairia antu babandi bo bonde na kinya ma MCA bonde na kinya nkabana burungu mugaribisa ndene ntimi nekenda ya kuthia manto ya meya na report na Meru TV umantima Jerusalemu ireri mokorene akira ngondu wandi Gembe Central mbeta mukiri onkonja ni ripoti yu ikaithira itwikia break yetu ya mbere akirimetha ya nteto Meru TV ugeta kuraya nitucokerete. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook,
Instagram na TikTok ni @embucollege. Embu College, skills to go places. Ontobo bukaraga ugeni matone jaba ingi atemero negichiariro kia mburuthero na gikoriro kia wamba bwandethia eru manyama kongo kaba mwanka Baisiolo Samburu Laikipia na Meru ntwero chia nkururo chongachio niremete tiotongeria bwa kaunti iji ende kinya thirikari nene ni atachiake kwa mbere na nyuma na iria nthaka na mirani na mathaga jachio hanura kikorithi bwa Meru okaora aituite murithi okairiri nowe ukathingithura nkoji ya urithi Meru kumenya jajonthe gwatanira na mutugio kiambi kwambiriria thaa 1:30 cia ugoro na thaa 3:30 cia utuko Jumatano iji mwanka juma Jeko Meru TV bochwere kioria nkoji ya urithi Meru. Embu County Rua ikithongora kiria Kenya na chia Chandoro kuma ubunge bwa mbere North Nandi ni ithurano binini bia wande Vurori na Muminji Nontobo kabori rumore rwa chiacha ya Meru TV na There FM ikethero ekionga na gochunia rumore aroirigite kia MCA bawandiji chio ijere Jumapili eje tariki 22 chia mweri jo area Mountain Breeze Hotel Embu Town nikagita gakomenya no kubatara ruriga rwa unene Evurori na Muminji miangatene njeri wa cheupe Embu County Bokero kera kagita nekenu. Bwega muno nonto bwa gotodura na gwetana batu ikinya tutegere mushamanio yogokare jwethire jureku ende jwethira jokiaragana mapema yogokare jwethire jure jo atongeria ba Mount Kenya East na West kuma Embu Tharaka Meru na county mwanya cia Mount Kenya West na rejo karejo thithike Meru indi jwethira jo teko thithika akiareria ndikiba nteto Sabina Shege na tariritie gitumi kira mushamanio jo karejo thire jureku indi agitana mbere gutariria kira akuga ni kugwatwa mbaru kwa thirikari Rais William Ruto. MC Mutonga na ripotie muthenya jwana arua atongeria kuma Mount Kenya ni bombite kwithiro batirimanite aja Meru na bomba kwithiro bakiariria mantu menya nkurukini batariritie mantu ja weti na mbere na bauga michemanio muthemba jojo ikendereaga na arua na mbere. Sisi hapa ni wabunge wa Mount Kenya, maseneta na wabunge wa bunge kuu la taifa, na tumekutana hapa ili tunywe chai pamoja ili tujadiliane mambo yetu ya mlima ya maendeleo na kama sisi viongozi, na mtaona hii mikutano ikiendelea. Asanteni sana. Ni aria bwero kwambiria na ndibu gatwe kuonaga micemanio ya muthemba jou ikiumba kwithirwa igitana mbere jama ingi. Members of the press,
We are here as members of parliament and senators from Mount Kenya region. We met to have a cup of tea to discuss our own issues in terms of development and our issues in the region. And so you'll be seeing much more of us in the recent future. Thank you very much. Thank you. Na jau ni jonda igia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Ni riboti kethira tukinyithie muthia yara tukubanganitie ngoro wa narua. Thank you very much no ndubogo tuthura na gutungatira kiri mitandao ya Kinande. Mbita wakabwe mutharimi monaniri wetu na njira ya mathithio ni Paul Gujiri kwendere gitarĩ rega.